mae pawb wedi gwylio e, mae pawb yn hoffi e, ni'n mynd i continuo'r series. Ni ddim wedi meddwl mae'n mynd i bod fel un o'r most viewed videos ni. Fi'n meddwl. Ie. Dwi'n gwybod. Great RPG actually, on hwn. Fi hoffi yn RPG hwn. Mae'n bod so long now. 45 wythnos neu rhywbeth fel yna. 45 wythnos. Na, 4 neu 5 wythnos. So ni'n ar Abandoned Castle gyda... Ni wedi mynd mwy i safio. Yeah. So ni'n mynd i'r Abandoned Castle now. Weapons. Provisions. Ni cael rhywun newydd mewn y clwb, subscriber e. Mae nhw episode e. Unrhyw episode ni wedi dweud beth yw'r YouTube channel e. Subtitles. Oh, chest. Okay, journey to Elf Outpost. Mae ti'n bach yn disorientated. Ydy fi chi? Yes. Wait, ni gall level lan. Leaf of Old Toby. So mae'n literal Toby leaf. So mae'n rhywun yn cael... Leaf dod o gwallt a ni'n just... ni gall level lan fi'n meddwl. Skills. Mae'n just hwn, just... Fi'n cael mwy. Ti'n mynd i cael un nes o fi. Mewn HP. Hit point. Attack point. Yna. Mae'n y skills ti allan loco. Okay, let's continue. Map. Okay. Mae'n mwy. Chest. But... just health potions. Oh my god, chest, life. Mine. Oh, my pots. Okay, mynd I equipment. And then need a friend. Ydy hyn gyd o fe? Yeah, ti'n mynd mas. Wait, ydych mynd o... Ti wedi mynd I fas? No, ti wedi mynd I fas. Fi ddim gallu gweld! Map. Mae'n drws fyna. Na, ti wedi... Sorry. There we go. Okay. There we go. Yeah. You've been spies. My caravan is in danger. My caravan. Guided by some fell purpose. Caravan. Damn. Like a wizard has betrayed us. Hurry. Oh. Wait. Ni cael bal yn Armour thing. Armour thing. Yeah, mae'n iawn. Mae'n just yn... mae'n iawn. Ni'n mynd I ffindio headhunter. Orcs. Orcs are amongst them. Too many. They have no chance. Help me defend them. Mae sword ti'n really cool. Losgi nhw gyda tan. Okay. Pimp. Okay, fi'n mynd I buffo ti lan, okay? Den ti eisiau gwneud taunt. Okay. Ti'n defnyddio special tag ti, so fi wedi buffo ti. Special tag? Like... Yes. Weird water thing? Yeah. Blue, okay. No, mae'n wedi... Beth? Mae'n neud 44 HP. Swordcraft. Very strike, yeah. Middle guy. And then my fel witch guy. Do we get hit in the stomach? Okay, we need you mean tackle? Happy. Ti'n born me. Okay, we need Happy. A swordcraft. Get. Yeah, we're gonna kill witchcraft. Am I still alive? Okay, need a spirit power and not a shield guy. Shield guy. But fi'n cael dau? Yeah, there. Have enough.
fi'n offer yn hwn. Sut ti'n meddwl o'r unicorn peth ti? Fi'n gweud Ti bod... wedi, oh wait now. Oh yeah, cos ti wedi unlock of power fi. Fi eisiau. Okay, fi'n mynd i heal, okay. Oh, fi eisiau AP fi mynd. Myd o... King's Fall, King Fall. Pam ti'n dweud hwnna? Ac yn heal o. Okay, Ti ddim O, ti wedi dweud... Ti wedi... O, fi? O. Ac ti wedi heal o. O. Ti ac yn the item. Oh. Aura beam. Orc Bane. O. Orc Bane. Ti'n rhywbeth sy'n diffyg o hwnnw? Oh. Ti'n... Really? Mae'n dal live? Okay. 500 HP. What am you? Heal, ti eisiau heal o. Items. King thing. Ys mae'n drwy lan fyna. Na ti? Dyna. Ti. Na. Ti'n cael less health na fi, so... Oce, dyna fi dda. O, fi wedi heal o ti. Hey! Fi jyst mynd... Okay, Na, Soulcraft. Eto, wait, ble ydi e? Be? Ac mae'n cael low health. Okay, diolch. Oh, no. Yes! 500 plus. Fi'n mynd i ddefnyddio lead yna. O, fi ddim gallu ddefnyddio... Swordcraft. Fi eisiau nefio chi cael item team regenerator o mana fi. Mae'n ddembas, ydi e. Pa un ydi e? Fyna. Sedrych, mae'n points fi. No! Hynny'n... Na, mae'n tro fi naw. O ie, mae'n trwy. Ac so mae hwnna'n regenerate popeth. Dyna yw Soulcraft. Oh wait, no. Mae'n o'n ti. No, just use attack te. Is edrych ar skills ti? Oh, 117. We need another attack te. How many of you wedi ddefnyddio yn y first place? T1. Oh, fi'n bod level 9. Fi'n... Fi cael new sword. Third age steel. Fi eisiau hwnna. Gold-plated fold. Oh, ti'n cael gold-plated fold? Okay. Fi'n mynd i upgrade o fi a dyn ti'n gallu upgrade o ti. Oh, fi cael new sword. You have found him. What do you mean by that? It is nothing. Hasten to Rivendell. I have Really cleared the road meddwl for mae'n... you. I am Mae'n grateful. dau yn edrych... Mae'n dau yn edrych i gilydd, ond mae'n... Fi'n hoffi'r necklace ti. Ie. Come, Gondorian. Some may still survive. Ble mae shield fi? Okay. Byda. Okay. Fi'n mynd i upgrade o fi, and then ti'n gallu upgrade o ti. Oce. Wyt ti wedi level na? Fi ddim gwybod. Neu bod mae'n gyd o'n ni? Dau ni? Oh na, mae'n just Rhan o'n fi. Okay. So, equipment. Come on. Oh, fi gallu... Fi eisiau level lan. Oh, yeah. Na, beth ddim yn... Na, hwn! Oh, stats. Oh, yeah, fi gallu level up 2. Okay, Dexterity. Dexterity. Oh, ni fi wedi level lan. Okay, equipment. Ydy fi'n immune to unrhyw beth? Oh, yeah. Oh, fi gallu... Wait, ydw fi double wield o nawr? Neu? Fi'n meddwl. Beth sy'n better? Ie, hwnna. Double. Ydych ti'n gofedd yn fyna? Oh, sweet. Hell. Oh. Yeah. Trifty now. Ti eich cael gold-plated thing. Oh, yeah. Mae'n ble ti'n cael y golden skirt ti. Pryd ni wedi tro rôn ni'n gwaith ti'n bach play to. Edrych na. Yeah. Na, hwnna. Yeah. Edrych ar level, no, mynd law. Star level, 2.5. See? Ni eisiau cael ti fel double-edged katana. Na, fel ddim double-edged, two-handed. Wel, edrych ar... Mynd lawr. Edrych ar stats. Okay.
So, okay. Dyson. Okay. Be sword. O, ti'n mynd i cael yn O, sôn fi wedi meddwl hwnna'n... Na, mae hwnna popeth ti'n cael yn beth arall. Sadly. No. Edrych o maint y members ni at cael. Mae hwnna jyst ni a ti, ac sy'n ni'n mynd cael. Okay, ti gael mynd. Bad guys in land. Okay, you can run. Fan in? Yep, run. Just guide with you, man. Uh-oh. Run! Oh, bit Fideo. Oh. Uh-oh. I'm sorry. Oh, please don't kill me. Please. Mae'n fel final battle till ni eisiau... Okay, mae'n... Oh, mae wolves yn mynd i dod nawr. Ac ni'n mynd i mewn... Wargs. Oh, fi ddim hoffi hwn. Final battle, and then ni gallu stop o fan hyn. Wargs. Fi ddim hoffi warg. Oh. Ni ddim gallu save o until fi... Lembas. Safio, ti'n mynd. Yeah. Oh, safio! Yeah! Safio fan hyn te. Yes. Hey! Oh, funny enough, fi wedi dechrau gwylio Hobbit eto. Oh, yeah. So, gwylio eto, dangos ni views, dangos ni ti'n hoffi ti eisiau gwylio ti eisiau mwy o beth ni. Ni'n mynd i Birmingham. Nôl grŵp yn mynd yn Birmingham. Beth oedd ie? EGX Gaming am y bel new pethau sy'n dod mas, so yeah. Mae'n mynd i fod ti'n bach fel Comic-Con ond less o weapons a popeth a mwy o gameplay. So gweld ti tro nesaf a see ya. Bye.